naimbag ka pa'y sindi. Kanayon ka blooming. Anya? Udno ti bagbagak sindi. Bayat amap mapantial daw. Ad-adda pumimpintas ka. Ay kat, nasaya at ano kasta? Tapno sa anak alo siyang akitaan. Wan sindi. Lalaki ngam amok amang kita iti babae a bagay na ti make-up na. Kaskan ka. Maibagay kan ka ti make-up mo nga oray simple laang. Ay, simple laang ti usar ko. Gaputawan ti asem ko kadagita make-up adagita. No saan la ang masapon nga ag-make-up kami ababay dito'y trabaho tayo. Jak ag-make-up talaga. Sa bagay, napintas ka lata, oray saan ka nga ag-make-up. Uray aganak ka siguro iti may sa dusina, napintas ka lata. Anya? Well, ay na, kasta kumamot ka pintas ni bakit ko? Siga talaga. Napintas man ti bakit mo niya? Napintas, Ngaman niya. basta, adangem na. Apay ang nagpaot ti panagsarsarita yung kinisindi. San mo't bakit? Alangan mo't ano rumuara kat awan pa iti oras ti dismissal. Ha? Di ko namkit di. Di mo mapanawan ni Cindy. Gaputa ubing kan nalalaing nga ag-make-up ngam iti siya. Ay, diyak amukon ka. Ano na yun, nagkitid at talaga ti utak mo. Tila pang panunutag. Gaputa iso ti marikrik na kan makitkita. Sa bali ti kinadagkat yu adwa. Ay, naglenda pa nga si man. Di may kaniti sa bali kay papanan. Ti kinadagkat mi ka ni Cindy. Agkatrabahuan kami. Iso natural. Nadagkat kami ti tunggal maysa. Anya? Ray, suruan nak man ngag-make-up. Anya? Suruan nak ngag-make-up ko na. Ay namanang, apay. Ag-make up ka kadipay laeng? Wala, tapno ka na yun nakanapintas. Ay, kato napintas ka? Ay na, kurang sa anak amapnak itirupak. Di kas kumay ti sabali ang nagpipintas da. Kas kumakinisindi. Anya? Wenray, ay na, makapaapal ti kinapintas da sika. Ay na, di ka umapal. Iti daduma kinapintas. Ti may sa abalasang, wano tao. You have your own beauty, ako nada. Ay, basta. Ay na, manang Glenda aya. Di mo apalan ni Cindy kung nakmanen. Gaputa talaga sa bali ti kinapintas na. Talaga napintas ni Cindy. Uri ada anak na. Ay na, makapalak na dyan manang Glenda, Cindy. Ha? Apay ka di? Pasurwak ka nung ag-make up. Ay! Anya? Oo, kaya. Imbaga na dahit na. Ay na, bakbakitan? Di na mo ti ag-make up? Sa bagay, awan matkit di ti dakas na ah. Unangam, naggalas. Bakbakatanin. Ag-make up pa yan? Ay na, surwam ka dilatan, tapno awan ti ibagbaga na. Ay, sunggarak man iti na ibaga na. Maapal ka no iti kinapintas yun. Me, nagpintas mo't dayta abag bakit? Anyat linao na dayta? Ay na, make-up kit lakay. Isuman ti aramata. Anya? Gimatang ka iti make up kit mo? Wala, tapno addamot aramatak tunggal mapanak iti trabaho. Kan, no adda okasyon adaraya. Sa bagay? Oh, kasi di ka maragsakan. Apay, di mo kaya? Kaya't ko. Sapay kumata saan adagita akanayon tigat katangam. Wen ka di, anya lakit din aya. Kasi hindi. Ada intagdakan ka sabon kan chocolate. Anya? When? Ay na, nagpipintas lagi ti sabon. Kan nagado ti chocolates. Ay na, di mo ko man inawat ah. Inalakon intad na nga rod. Wan ang adan asawa. Isu asan arumbag amang entertain na kadagita. Ay, di ka madanagan. Tayin bagak iti dadya lalaki, adinan ulitin timangtad kan ka iti sabong kan chocolates. Gapo ta taken kan. Agyaman ak no kasta.
Jak ngamin kayat nga darumso a pariko tinagbaetan mi iti asawak. Wen, di ka madanagan. Ako pa. Unay mo't ngaminan dayta lalaki no sino man dayta. Ay na, kasta talaga tinapinta Cindy. Kaya saan ngamin amadlaw nga da asawam. Ay, sana all na pintas. Sana all at talaga. Oy, si kamot dita man ang Glenda. Tilap apalam. Ano ba yan? Apa yan? Umanalak ka mat. Ay, makapailag ka talaga. Diyan niya. Ay na, kita ni man ang Glenda, agraraman. Oy, tila sasawam. Kita ngamin, Kundi make up, ngam saan mo't anasimpa. Ha? Kita, pati lipstick na, lagpas sa lips, ano. Bayan latan. Isong harap diragsak na. Ay, kawawa, pag insecure ang isang tao. Iso nga agar arami din, iti pakadilawan na. Ay na, umayos-ayos ka nga dyan, manang Glenda. Ah? Apay ka dire. Di mo nga minlabsan ti ag-makeup. O kitam day ta blush on mo, banking. Kanda ta eyeliner mo. Ay na. Ha? Agsarming ka nga min, tapno makitam ti itsuram. Ray, Ay! Anya ka matin? Ay, natinagsan ti pusok. Anya matin, makapagigtot ka. Naa? Apay, anya ti kasapulam, Cindy. Kas ka lang mapupuuran, ultimo stapler, tinagamon. Ay na, mapukpukaw ko nga ro ti USB. Iso pasensya kayon ha. Nairaman kayon. Sika talaga re. Talaga nangiwat ka. Ay, apay manan? Abay atila ibagbagam kini man ang Glenda. Kita man, kasla mababay ni J table na. Ay na, pudnumot nga min ti bagbagakan ko na. Isugayam akong ditin nagka iti stapler, itayan niya. Ay na, Juan, tapno agsardeng ka so manao. Di mo ulitin dayjay. Ay, tapnog na ka man. Insecure talaga. Amin na makita na. Tuladan na. Kas iti kinapintas mo, kaya't natuladan. Ultimo tibadom. Tuladan na. Ay na, bay amon. Saan aday tating kapakaring-ringguran? Ay, unay kan Glenda. Anya dita suot mo? Ni, apay. Anya ti parikot iti suot ko. Kas ka la teenager. Ay, di mo man isusuot dita iti pagtrabahoan. Apay, saan ba't ang maiparit Wen, sana maiparit. Sana bagay kan ka. Bumakit kan ngam kasta ti kawas mo. Kan may sa. Kas lagatang kaagatang iti kumpormi dita Saan mo ta? Ay, kita ang basa Sana tila pangararamatam iti kwartam. Tanay, narigat ti biyag itan. Pumimpintas ka talaga, Cindy. Wen nga rod. Ay na, nagswerte nila kay muking ka. Saan kayo man agkasta-kasta? Saan ana saya ti kasta? Ang mga numangag dagiti as-asawa yo. Awan matidakas na. Up-pressurean nila ang kikinapintas mo. Ay na, agsardeng kayo man. Awan ka din ti aramitin nyo. Awan man at banang. Alang nga rodan, agawin tan Martin. Agawid kayo kanon, pare Martin. Ay ayaban na kan ni bagat mo. Si Kamot Glenda. Masapol ay ang ayaban na. Tinakla inuray yung ijerwar. Kasano? Kasla di mo mat mapanawan day di asindi. Ay, agimon ka man ako nakon. Kasano asa anak ang masakitan? Katsang kaibagam anapintas. Agbay sumat. Kung may sa, anya ko matidakas na no ibaga ka napintas. Talaga mat na napintas ni Cindy. Uray at daanin iti anak. Kat napintas lata. Ngamin, amo na nga aywanan ti bagina. Ha? Amo ka na pudot ti daram ka ni Cindy. Ngem saan kumamat akasta. Gaputawan mo ti madingar aramidan na ka.
Nagado ti likes ken heart reaction iti profile picture ni Cindy. Apay, umabal ka? Ay na, saan mo ta? Os? Ganun? Wan ko nakngarudan. Kas jayak kumamot. Ay na, insecure ka lang manang. Iso kagurguram ni Cindy. Ay na, saan mo ta? Insecure nga ibagbagam mo. Madlaw kaya? Ay, sika talaga re. Ay, gayam, kaduan nakman ket di. Where will we go? Inta ije parlor. Os? Inta agpariban. Kan inta gumatang iti kawas ko. Anya? Tapno man na pimpintasak ngam day ja Cindy. Anya nga tati aramidak. Natadam ti panagkit-kita ni Manang Glenda kanya. Ay na, umapal lang dayjakan ka. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Anya ko ma, ti apalan na kanya. Kaya kinapintas mo Ay na, insecure nga rod. Ay, Ay na, Cindy. Nang runata ka na nga ibaga nila kay na anapintas ka. una yan aya. Di man nga min ibagbaga na pintasak. Kaya iso mo ti agpaiso? Basta, jak kayat nga agsakit tinakam na kanya. Ay na, di mo pagparikotan dayjay. Gapulang iti insecurity na. Ay, kas dyan aramidin na. Kita ma, nagpakuyog kanya, anapan nagpakiday, nagpariband, kan gimatang iti barbaro akawis na. Aya, Wen, kinadwa ako ang tapno awan ti adua sa una. Mangtad ka man iti 2,000, Glenda. Ah? Ni, awan mo tin kwarta. Kasano nga awan? Apay, nangipanam, iti impadulin ko kon ka. Ay na, naguyod ko gayam, jak napupuutan. Nairaman nga ingatang ko iti kawas ko. Anya? Pasensya kan alakay. Ay, una yun. Saan ka di akinunakin ka, asaan atila pangaramatam iti kwarta? Anya tinaramid mo? Ah? Ay, isugayam timbayad mo iti riband mo. Ay, naglenda. Di mo ngamin ipilit ti agpapintas. Gaputa ure niya ter aramidem, kastamlatan. Tanya nga nga rod. Naganak ka, ken bumakbakit kan. Di ta ka man langin. Suron kon. Ah! Martin! Papanam! Martin! Di tuyak pa'y manmanang. Ne, apay ading ko. Kaslad da kabutang mo. Awan manang. Ngaminong tanak nila kay ko. At diyan ko na muna sa dino tinapanan na. Anya, ne, tapay ngay. Pamanang. Diyak namin napupuutan. Nagastos ko gayam ti kwarta nga impadulin na. Ay na, ading ko. Amok no anya tinangaramatam. Agbalbaliw ka ngaminan. Mapnak ka no anya ti addakan ka. Kisayam dagiti insecurities mo. Tapno saan ka amay rubo. Wan manang, main insecure. Iso akayat ko, ano anya ti adday ti sabali, adamat kanya. Kan kayat ko nga agtalinaod ti kinapintas ko kuma. Ngam nagbidutak gayam. Gaputa agkupas gayam ti tsura. Bayat ti panagbakat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Nay, da kayo magayam kagawad. Naimbaglangan da nasabat kayo. Mapanak ko maiji balayo kahit. Apay, anya ti masapul mo? Kwa, agkidawak ko maititulong yo kagawad. Tulong. Ay, una yan. Kaano lay dinagkid daw ka ititulong may? Sa ita, agkid daw kay manahin. Anya, Ay, makaumamaday tarupa mo, nga karasublay. kagawad. Iti amin natataw dito barangay. Sika, tika na yung agsubling agkid-kid daw ititulong. Ha? Kit, naminsanak laang mo't nagkid daw ititulong yo kagawad. Maikadwa ko maita. Kat isumit. Di mo patuloy yung timapan ni Jibalay. Makauma. Ay na, agbabawi ka talaga ng ibutos iti dayje abal daw. Uray siya.
Kunak no nasaya at ti ugali na. Saan mo't gayam? Nasaya at hindi pa nagkakampanya. Ngam idi na nga bak. Awanay, di makkel ti ulo na. Una yan ni kagawad baldaw. Nagkagawad laang, mangibadak matan. Odnaw, daytan ako ng bakay. Mangibadda ka talaga. Ay, nukas jay na lang nga kanayon. Saan to nabutusan dagiti tattao inton sumarunong eleksyon? Kadusto nasaya at nukasta. Nagalas mo ti ugali na. Saan amay ka rin agsirbi dito'y barangay? Ay na, saan lang anilakay mo tinagaramida ni kagawad iti kasta, kumare? Ha? Una ito pa ni manang ko. Nagalas din bagbaga na dayjay a tao. Kasta ka day. Ay una yan. Ay, gaputa kagawad kat limastog. Di makilan ti ulo na. Atew na pa yan ti kapitan. Uwan nga raw. Agbababawi kami. Anang ibutos kan kwa na. Saan magayam anasaya at ti ugali na? Un nga rod. Saan lang nga iso ti limastog? Uray ni bakit na. Nagngato ti tayabdan. Aniya? Pudnumot. Kunamlan sino akabakanangan dito'y lugar tayo dayjay nga insyang. Nagkagawad la nila kay nakadlimastog. Amom lakay, adda nadamag ko. Anya dayta? Nadamag ko asyak ka no ti pagchichismisan da ijay daya. Anya? Wun lakay, siyak ka no akanayon ti tapik da. Umapal dalakin ka. Iso akastada. Katuan mat, isumit laday ta ti amok. Maumadan to matlaang. Awan bibiyang ko no siyak ti pagsasaritaan da. Insecure da lang kanya. Wen, bakit? Insecure da daytakan ka. Iso bayamon. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko. Baldo, insyang. Wana na. Sa dino nga iti papananyaw. Mapan kami man umatindar iti kalay sa jika anak ka. Kasta ka day. Sapay nagpigsa ti tudaw. Ay, wen nga rod na na. Ayun nas ka na mapan kami. Amuyo batain. Sana matuloy ti may sapas ka no awanak nga agsaot. Ha? Ay na, pudno tinako na nila kay kunana. Iso ti importante tunggal adda pasken. Ngamin, manipod nagkagawad, tangtangadanen dagiti tattao. Anya? Iso nga oray agtudtudo, mapan kami Narigat met no saan amatuloy ti kasar, no saan kami amapan. Anya? Kasta timbaga ni kagawad baldo kada kayo? Wan, isumot ti imbagada nga agasaway di kalman anasabat ko, ida. Ay, una yan. Sana matuloy ti kalay sa no awanda. Ay, naggana sa Jones. Nagngato nga raw ti panagkita da iti bagbagida. Manipod nagkagawad dayjay abaldaw. Ita lang dayta. Uray puuton nyo. Inton sumaruno nga eleksyon, maabak dayjay. Ha? Nakita dagiti ka baranggayan ti ugali na. Iso nga imposible nga ibutos dan tupay laeng. Sa bagay mo't kitdi Uray siya. Jak mo't lakayatan nga ibutos no bilang lang. Ay, uray siya. Ultimunan, jak ibutos. Para makita kung nati Tagalog. Para makita talaga. Ay unay daytan akin na nga to titayabda nga agasawa. Uwan nga rod. Ay, naimbaglangan ta kagawad lang da Jabaldo. Kasanon nga nung nagbalik na kapitan, ang mga noad adaan na nga to titayab na. Ngarod una yan ta saan matuloy ti paskan. Naawan nga agsaw. Ay nalabos mo tan. Kastamot timbagada kanina na Maria.
Timbagamit ka no, ni Insyang kani Kumari Dolor, tunggal adda ka no pasken, no agkaiwara ka no ti tattao, ni Baldo ka no ti agsao. Apo, agurnong da ka no. Aniya? Isumuti ko nana. Una yan. Nagngato at talaga ti tayabda. Uray po utam. Bumabadan to. Mark my word. Aniya? Kunamlamon no nangngato ni ti sa daya baldaw. Takas tati bagada. Wan nga ron Atiw da paimot ni Mayor. Ni Mayor tubay. Wano congressman, wano presidente. Di da ibaga, asaan ang matuloy ti Pasken no wanda. Isudan tulaki day. Ay, una yun aya ti tattao. Nagkagawad lang, limas tugay. Makita man og nanayon day ja kinalastog na. Itikas day nga ugali da. Awan, jak lapat dyan nga ibutos dagiti tattao. Impaturay na matan, ti kinalastog na, kun kinapangas na. Ay na, bumabanto day jay bakay. Awan ti timayab iti nangataw. Asaan a bumaba, kunak lang aro day. Amin lakay, nadamag ko man yan at datakano ti pagkichismisan da ijay ayanda Carol. Ay, apay ka no. Anya man na ti parikot. Yaka mo umapal dala siguro. Ay, awan lat mar aramidan da gija iti biyag da. Iso aday tak chichismis ter aramidan da. Sa bagay matkit niya. No anya launa ti parikot da ta umapal da kadata. Kagawadak pa lang, ngam adun dagiti tattao na sakit tinagam da kanya. Kasanon no siyak tinagbalin na kapitan, jad adda amataydan iti apal da. Sigurado day talakay. Iso nga inton umay nga eleksyon, lumaban ka a kapitan. Ay kiuna, day talaga ya. Kadi suti plano, lumaban ak a kapitan, na masigurado ka mga baka. Anya? Lumaban ni Baldo ang kapitan? Wan ka na. Ay, Diyos ko, makapalit. Nangalaan na nga tayo titurad na. Kat, naglawa mo't jay bakrang na, apangalaan na. Sa bagay. Una yun ni Kagawad Baldo. Makapalit. No, adda ti tattao, mababa ang lipad, at damat ti tao mataas ang lipad. Ay na. Kunamla no agnanayon anak hangato da. Uray kita to. Numaabak to day jay, katawaan ti tattao. Gapu iti kasjay nga ugali da. At dayta, duwala ang nabulan ti orayay. Panagbubutos man ay. Wan nga rod lakay. Awan gayam. Asino nga iti ibutos mo para kapitan? Ay, ni Manong Poncho ti butos ko bakay. Si Kangay, ni Baldo ka day. Anya aga po nga iso ti ibutos ko. Uray sa anak amapan agbutos, ni sumot lang iti ibutos ko. Ni manong punsyumot lang ang ati ibutos ko. Ay, nasayat no kasta bakay. Ay, awan. Saan tayo nga itulok? Ngagturay day di Baldaw dito'y barangay. Malaksid iti kinaalas ti rupa na. Naalas pa ito ugali na. Ugali da ang agasawa. Wan lakay. Saan laang adatati saan nga akin kayat iti ugali da? Ado tayo. Iso adakkel tinamnama asaan ang mga bakday jay abaldo. Ay nalakay, umadanin ti panagbubutos. Kung nga rod, 2 months langin. Ngayon mawanti pagdanaga. Ah? Anyat kaya't mo asawan, lakay? Ngamin, agkampanya manuno saan, amo ka mga baka. Kat mo siya ti kaya dagiti tattao, sana ya. Sa bagay matkit di uray agtugtugaw ka. Uray saan ka arungwar amapan agkampanya, mga bakalata. Sa nakas kada punsyo, nga uray dala agpakpakatudwa na mapanagkampanya. Isupay kunamlamot no ibutos ti tattao. Ha? Maabak matladay jay.
Nagturod met ngamin alumaban kas kapitan. Idin to taam muna met alumaban ka. Anya kumangay tilaban na kan ka. Awan na. Anya lakit din. Ay, nagpigsamot tan titudo lakay. Oo nga, Rod. Agawid tansan. Ay, saan ah? Urayan ta arumar ti resulta. Yak lakit di makaturong no bilang laong. Di ka madanagan. Siyak mo't lang ti mga bak. Sigurado na ita. Ha? Gusto nga agawid takidin. Ay, saan lakay? Di ka madanagan. Dandani ka numalpasan. Kat maamuan tayo no anya ti resulta. Kwa, nalpasan na nainsyang. Addan ti resulta. Ha? Kasta ka di? Ay na, excited ka talaga. Excited kayo? Ngamnimot manong punsyaw, tinangabak a kapitan. Anya? Ay, ulbod ka. Ibagbagak lang nga rudan ti pudnaw. Ngam saan kay pa'y lamamate? Di mapanyo kitaan, anya lakit din aya. Oh. Anya. Una yung tigas ko abiyag. Ano apay mo na bakak? Kasta lati biyag lakay. Addan tumanan ah. Inton sumaruno nga eleksyon, lumaban kan tumanan. Sigurado, si kanto ti mga bang. Una yan. Kasano tayo bakit? Awanan ti pagkwartaan ta. Sapay awan pulos urnong ta. Ay napakadanagam. Ado ti mabalin at pagkwartaan ita. Agvlag tamat ano isu. Ah, Wun lakay. Wun no reels gayam. reels nga ibagbagam may. Wun. Ag video tamat ah. I-post ta iti Facebook. Pagkwartaan matladay dyan. Hey, si Kamot Gayam, ex-kagawad. Alex. Makapail kayo, mate. Kitaan nyo madita pagpagna nyo ang mga no may tublak kayo. Magmagna kay sa mga mga agbidbidyaw. Awan. Tapno daman ipos ko iti reels. Ay, awanin na talaga. Nagkagawad kayo lang amin ni Digay. Limastog kayo umutay. Gimato ti tayabyaw. Ah, Ita, naabak kayo lang araw. Awanin pagkwartaan nyaw. So tila may bidbidyo yaw. Tapno ladda maipos yo iti reels. anya. Amo yo, ex-kagawad. Kasla kay aguuyong. Makapail. Amin na kiti popos yo iti reels yaw. Adda katanga kayaw na lang daw. Kulibangbang agtaytayab. Ken danom nga gayayaw. Anya nga kita ex-kagawad. Ha? Anya lagi ding. Una yay. Ah, Dahil tati ganabin nyo ita, ex-kagawad. No limastog kayo, hindi nagtugaw kayo, kas kagawad. ah. Kasla kay mo't nakakaasay itang agbidbidyaw, ititiltila. Ay, una yan. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Sige, piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, bak nang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak, iso abayada. Anya lakit din ay piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kanto pa yan digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraban ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang dog.
Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Ang nyalakit din na yan ni Nanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdigos, taga tuyo ka. Siyempre, maglaklako ang itituyo. Isong agat tuyo, ak. Aglalao kan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagitak namin Nanang. Iso akas to'y tiangot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimudag day ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo Akaruba. Nagbanglo ti paywad na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni Nanang na. Nasaysaya at matlaang no nadalos ka iti bagim, Bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. Oh, di mayat kuma. Wen ka di Nanang. Agdi ko sakto latak. Anyalakit din aya. Uncle Bong, ingka man na naglako iti tuyo? Wan, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen intun madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyo. Ket ingka nga ro den nagdigos tapno nabanglo ka nga glako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumatlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo lang matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagah mo na aya nga ubing. Agdigos ak tulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan apgad? Adda pa'y free test na! Oy, umay ka dito, oy. Sika nga, glaklako iti tuyaw. Ha? Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata. Gumatang kayo ka di tilakok at tuyo. Wine. Mabit lang Tay disok ti basket, tata. Aday ta, tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas kadimot lang day ta atuyaw. Una, tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay apgad? Sigurado ka? Un, tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda, tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang talaak dito'y basket. Ado'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Ha? Sada. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anapgad Saan nga ro, tata? Na. Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklakwak nga ro iti tuyo, tata. Ay. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismayaak iti nalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din, tata. Gumatang kayo ni iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Diyak magusto ang tipayod mo nga glaklako. Ingkan, tanadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis ka pa iti imprito matuyo. Diyak kaya taramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong, Bong. Bagak ay agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, atoy. Kwa, Bong anya, diritsaan kanwan. Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Paingay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod ito isang supot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupayagan siyam.
Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta nga itsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, inkan. Ipana mo da itap tuyong. Tadyak pagtatakunan. Di mo kayat ure libre? Diritsaan kan bong. Jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagim. Kaya't nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo, kat saan ko asinda? Impadawat ko di takaruba, tasidaan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay ang nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Na, imubingan ka. Ngam amom tinabasted. Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungat ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamutin ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan. Panawanak dito'y sirok ni Mangga. Amo, Uncle Bong. No kumatakas la ka kinitatang ko. Ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong. Kasla imbagam maten nga ado ti chicks ni tatang mo. Jakla mo Ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumadapay. Kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day di pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imububingan ka. Ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka. Iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted. Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka. Iso analiday ka. Tiaramidam. Agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo. Anya ti ko nambong. Mangipapudo takiti digos mo. Wananang. Tainak man ije istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a sampo. Kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak. Akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak. Tapno sana ka mabasted. Ha? Na? Anya kayo matan, nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga maing, bong. Nanaknakam nga min ni Boy nga itisi ka. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kan batsop mo. Tagi dadangak iti digos mo, bong anak ka. Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti sarming. Kan, nakapulas mat. Wan nga rodo, Boy, apok. Italaang anakitak ngayon suot na tay nabayagan aginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat law na yata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itilako na atoyo. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyo, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandarkan kwa na, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jaya na, apong. Rumor sa amatan ni Uncle Bong. Inakasarita.
Nakapulas ka. Kung kasta una iti purmam. Sakot nagbanglo ka pa nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsayata ka. Agsapol ka iti balasang. Ang mga numabastag ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ikang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto ka. Pakamukan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka kita. Natal ka kayam, nulno sampakim. Agyamanak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malugi, pwesto. Ay na, agyaman ako unay, Mr. Go. Nasaya at launay lukasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwesto. Wala nang, umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ako unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apagang angkatak itilakok atoyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito yung restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasayat met, Miss Kim. Naisim ka kayam ni Kosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwesto. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta ni Kosyo. Sige. Kaya ko agbalin kayo, bisplen, ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal kan na banglo. Ha? Pagyamanak, ha? No kaya't nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kasla makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kaya't da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kat kasanood tay balasang ijay daya kursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kankwana nanang. Namin, makaipas ti balikas na idi kanyak. Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakan ko, ana. Kasta ka, day. Ada ka din ni Bong, nana? Awan. Ada ita ija pwesto na ija tsindaan. Unyag paiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Unya rod, nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kaya't mo makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. Wala na, mapanak itamat laang.
Pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inal daw, ken adda pa'y agangkat dito iti lako da. Ah, kasta? Mayat dagito'y lakok atuyo, saan unay anaapgad? Adda madlaw ko kan ka. Timar ka. Ha? Pagyamanak dayta ako nam? Uy, sumarungkar kamot ten ay di balay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamamukin ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, kan di nakpulos pinabainan. Nga uray sa balik ti payod ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldaw akon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, kan nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, Piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isuaga po iti dayta. Inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atak ti biyag ko. Tapno awanen ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayaten nak. Kasta ka di? Iso nga agyaman nak iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Iso nga ita, kanayon ako na nabanglo, kan nataer. Iso na in love kanyak ni Miss Kim. Ketita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan ka di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy tiragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na, apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka a tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, anya laki din na ya. San gamay na nasayaat nga agisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Di mo amaw, tuwan yan to ti sumarunaw ang mapasama. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti marisapay a pakasaritaan, anay tampo, dito'y drama tayaw, anya laki din. Daytoy nga istorya ket nakakatawa unay ngem napudno met ti mensahe na. Di sentro ti istorya kit ni Manang Glenda may sa babay nga nalabitsan adakis ti puso na ngem nalunod iti panagipat padig ti bagina kadagi ti sabali ng gruna ken Cindy. Idi rugi palaeng makita mo nga kada makita ni Glenda ti panakapintas ni Cindy kasla ada metlaeng may bagana no ag makeup ni Cindy ada komento na no saan nga ag makeup ada lata komento na. No napintas ti bado na at dalata may baga, day ti kasla kapadasan ti adu at tataw iti biyag. No adda tao ganay ayuan dagiti sa balisan amaawatan dagiti daduman no kasano at tanggapen dayta nga awan ti panagkukumpara tinagusto ken sindiket saan nga agsukisok iti atensyon. Saan nga ipapakita na napinta si Suna, saan nga agpasikat, ti panakapintas na ket natural line ken adda confidence na iti bagina, isu nga mas lalo pe ay ang makita dagiti tattaw ti kinapintas na. Kasla kuna na ti istorya nga no talaga ang napintas ti tao, saan amasapul nga ikarkari na dayta. Ni Glenda ket isu ti karakter nga makarelatean ti adu. Saan laing nga babae no di keturay lalaki. Adda dagiti tao nga no makita da nga may dayday of ti sabali agmula iti pusoda ti apal ken insecurity imbes nga managsakan da iti pagimbagan ti sabali isupe ti pagtawdan ti panagdanag da. Nakakatawa ti parte nga pinadas ni Glenda nga tuladen amin nga aramiden ni Cindy. Nagmekup, nagpabaro iti swot, nagparlor, nagatang iti baro akawes. Ngem imbes sa maragsakan, mas lalo pay ang narigatan na gastos nagproblema iti kwarta ken nakabannog laeng. Ti pinakaadol ti istorya ket saan nga agtaw ti pudno a panakapintas iti makeup, branded abado wenno adua likes iti social media.
Ti pudno a panakapintas ket ada iti panagawat iti bukod mo a bagim. No komportable ka iti kinasino mo, mas nalaka nga maraksakan kakensan ka nga maingel iti panagbaligi wenno panakapintas dagiti sabali. Nagustuak met ti panangipakita ti istorya nga ti insecurity ket mabalin amang giturong iti saan anasaya at a desisyon. Gapu iti panakukumpara nakagastos ni Glenda iti saan na met kabayalan. Data ti mapasama kiti adu ita. Gapu iti social media ken panakita kadagiti biag dagiti sabali dadumaket piliten da nga tuladen uray sana kaya iti kamaudianan nalawag ti mensahe sa nakarera ti panakapintas ada bukod a kinapintas ti tunggal tao no agtalinaet ka amang gipadpada iti bagim kadagiti sabali saan kapulos a maraksakan. Ngem no maawatan mo ti kababalin ken ginapintas mo a bukod ni ti pudno a confidence nga awan ti makaited nga may kapwenno mahal a kawes. May sa daytoy ang nakakatawa nga episode ngem at danaw neg aleksyon para kada tayo amin saan nga agin insecurity panagimbag ti sabali no diket surut ti panagpintas ti bukod a biag.